Sada hotelski gosti mogu zatražiti bilo koju vrstu servisa u sobi i za svega samo nekoliko klikova u svom telefonu poslati zahtjev. Spremačica dobija zahtjev i istog trenutka odgovara. Sada nije potrebno pozivati recepciju zbog dodatnih peškira. Zahtjevi se automatski prevode na jezik osoblja. Udovoljavanje gostima je pravilo broj 1 naših klijenata. Sa predefinisanim odgovorima zaposlenima je potrebno veoma kratko vrijeme da odgovore gostima. Osoblje sada radi manje i mnogo efektivnije, dok gosti potpuno uživaju.